vozač automobila uplašen zaustavlja svoje vozilo. Pri pokušaju da otvori vrata, vozač zadobija lakšu povredu šake krvarenja. Uspaničeni vozač mobilnim telefonom obaveštava dežurnicu intervenciju Vatrogasne spasilačke brigade Beograd. Upravo posmatrate demonstraciju sektora za vanredne situacije, gašenje požara i spašavanje ugroženog putnika iz zapaljenog automobila sa dva nova vatrogasna spasilačka vozila marke Toyota Hilux. Sa prvog vozila vatrogasni spasioci prikazuju gašenje požara sa ručnim protivpožarnim aparatima tipa F i lećnom impulsnom puškom IPEX. Za zaštitu okolnog prostora koristi se gumeno vitlo za brzu navalu i razmašenje plave vode i duha visokog pritiska. Posada za drugog vozila koristeći montirani hidroulični razvalni alat nastavlja i oslobađa prostor za pružanje pomoći povređenom i evakuaciji. Nakon pružanja pomoći povređenom preuzima sanitetsko vozilo i prevozi do najbliže medicinske ustanove. Kao što vidite, nakon otvaranja vrata, vatrogasac spasilac pruža prvu pomoć povređenom vozaču, zaustavlja krvarenje sa prvim zavojem i pretvorno se marama.